Everyone, welcome back to my channel. Ka channel akala welcome le chau. Voin le nimin kha kan boil tuka chanchu kan motor kha aki kha loka kan mall parking a janni ni to kan motor riana hey menglo head treatment ten kan lokala ka kan pakala kan ke man ka head massage ka titira kan head massage ka titira chuan hey coffee ken buka arrit tu englo ui hakeng lai dong na ka chanchu kan motor chebuk city ngai na omlawa englo a battery suponi box silo ma se hi mechanic khalo kala aman englo kan ki number le akar chunga software a number kha ain match lo min tia kha ka se lo motor hi ka sevak lawa engting e kha nak tu kan local lenga computer ve laptop vel dan lokenga an set tanga chuan ti thei chawang khi ta khi kan pa claimin kan thlai to ha melvin tal thil ei mai tur kan han an lokang tunlai to he chana man selania zanhi pon za thum pon zali pon thomno tom han khar do wat to dor zong zong hai cái ni chen hi kan lavak char lai na food court chu henglo ka vlog mo sapa in lo photo nga kan pan malina tan thil light ai mai tur le anga tia kan ven lok dona chen chu tu na cho kan la ai kan honga chuan ai rong kan bol chonga ka bol chonga kan thlai dona voin chu arel cham dolu tu kan pan क्या लेके आऊं? पता नहीं क्या लेके आऊं कुछ हल्का फुल्का लेके आ जाऊं क्या लेके आऊं? हल्का फुल्का लेके आ जाओ दादा खाना तो बनेगा ना क्या नाम है? हाँ कुछ भी लेके आ जाओ यार हल्का फुल्का लेके आ जाना वो इन चुक ऑयलिंग का थी रहा कसम इंग्लो न सब तो का वाश ती लवा चंचो है इतना जन खती कता कदा तुमा कतीना कसम ही थुर न सानिया alung lu tuka dali tu in chai pu hi pai om lo ka in makeup lo tap klaya chwakha kan nya chu wang chuan hetian kam hai ka pia ka brush chuan ka sam ka khoya kan chwa kan pan I ching lu tuk vin tia klaya tu man un en chuang lo ka tia achan chu ka hair ka oiling ka ti tu wang nya achan chu eng lo kan pan order an la to lo min an ati ang boy tha gania ten oiling kha ka ti tiran zan khoin ka danga cho nak tu ka wash chawa tam hai hi kona salu tu magdi apon la to lo in ka sha order ngian la zo ka shelo kan thlai ga boin chu kan thlai lu tu ka boy tha gani kan motorin ni le kan buaya tua nak tu kan lokala kan se chawang hei hi kan sel lau tu ma kan motor hi chuan athar kan nang lo tu ma chan chu athar kan kum thum pon lo kan motor hi al maklu tu lo software hi problem ring me ani Melvina ta tur cold drink lo happy meal alo englo la kan pan hei free a he tunlai chhe chips velte Melvina ka 80 lowa englo heta hanenge ta tur englo enge o nyang ka shelo ये क्या है बाबू इसमें बर्गर निया इंगलो आई कार हींगे कार खतर तो है ही आई बकलो तुनलाई जो कंपन आ ले सका कैप कन बुका मिनट सॉरी 7 minutes ती सरियंती है मिजो ट्रिंग ओ सॉरी मिनट सरी वेटिंग इंगलोआ kan haka mall chu ruak vek arwak ka ti
empty vek to tu ma nom to lo cái ni chia kan cap alo thing to a pona son na ding kasia entrance gate la ma son he ta hi kan taxi chu ro thleng auto pon oma ma se kan same in kan bor dawa इंटिंग यहाँ पहले तो घुस जाओ आगे इसको रख दे इसको दिखा छूने में तो रोआ सूर नीले वो इन छून ये कन छूना का छूना सूर लवा एंगलाओ Sai lang kan chuan hu khana sur chuan ka hello acha chu ni le in mall base man akhan kan omha le bina hu da ka sia de kan kalang a malwin chu nge lo ti oi ha nak tu pon kan buai ni le chak don in ka sia min ruasur ni hi laila makhana hudo dun lai chu delhi at le min tui in kan wai dawa chuwang chai man tanki hi hetian kan loka achan chu tui kan in ruk saka chuwang chuan kan englo ngai kan englo chin tala kan wa kan tengkia ui ha thil heim kan motra chhia bullo po kan la peilo nak tu ka pei to meng ada ui ada ui ha no get up hot oi an long thina oi blue ha he belai anwar Hi everyone, welcome back to my channel. Nimin kha ka vlog ka lo continue thelo chanju in kan ho ka kan tlai lu tuka erong vel ka bola kan e zo kha kan mu kha dar ni achan ve vel ri to chu wang chan ka vlog ka siam pe to lu ka siam englo ka lo vlogging lawa ka ha lu tuka voin hi englo Malvina Monday tang han school in Hong Dona chu join holiday homework vel a Hindi holiday homework ala pending a he ka ti training englo ke man he jandraf notebook a han ka zia ka man he an homework tu ra hana man ziak chong le a chan chu time a hun kan homework hi a time ati lo chon mo hetan kan boy last week I had one ke ma ber nya ti rei English holiday homework ati lai ama hi answer hi tan ka zong sak chin lawa ama hi na zong china thank you all कितना हो भैया 747 इसमें आपको सालों मिल जाएगा फ्रेश सोल फिश रो फिश कटला
hemi clips in next day morning clips anilea hey englo ka report ka walak ni velania englo ka voice over pek lai melvin anunglam chenlo khu char hey ka report ka la jo ka coffee ka han in lo ka hey hi englo eng stick nge ko soup stick an tinge nge an ti kha ka shelawa kha khania hey englo eng tinge vitamin til kan tia englo sesame seeds sticks kan antin ka shia kha kalaboka coffee ka in loka achan jo ka lu khatle me na ka MRI report ka wala kan har hela hi sinus ada x-ray kan sinus achwa ka kha doctor in MRI ti turanta sinus ka eng sinus ang chinge ti kha anyang ka MRI ti khaman de nin ka sha ka kalkha ni thum aboin ani thumna ni to ka report ka wala lawa hai boin ka report ka wala eng lo ka MRI report achwan doctor kala en tirom ase return report akhan ka ngar helai hi aru hi same na lian do chu wang chon breathing and headache issue kania to chon in ka hodona khoi lamyo to hi ama bai nimin zan kha delhi arwa surna salutuka delhi flood ang main ma se voin klai tengin awa pa asha omru to ka awa zon ga sha ruash ashu laukhana chabirnya aluma ma se awa blawa voin chu wap zon ga sha all delhi lampang chu anglo apil ekte mi zo chang apil ve kati don mile flood ang mainya flood hi mi zo chu yanti milo comment ru ka shelawa apil ve kati mai kan kar chu kan lai kan na boy pui chara a software problem da wantia kha ka shelo tiang ya chadang awa blu tu kan lum lu tu awa pani wa awa blu tu kan pot lamang lo hian ten mo abana ang tu ni om Tipo hi englo abanin ka siya abandon ka siya tipo hi kan voina kan ei turchu tomato kati hawai le cauliflower alu ka kan pola curry in hena voin zana kan me turchu ke man katan he zong chammu kha mizoram changin he kalo hon khai karota chuan he chuna kan ma charo thingna he papur kala he zongi ni voina kan he turchu voina ka video hela thleng tur cho hi nia mi lo like kola mi lo share nge ang cheu ka video without skip mi lo an sak don nia ka next vlog kan muleo don nia till then bye